MDC kemokar pentorom kra bah persingan NCM badang shue so shen berka parti kongres ulapan pa bawa lada ka parti kamshim lejap petang shisit agar election shiteng semoy nagi lightly consensi hendrai kampen no MCM setia u nomor ka parti kalle bah house name arjar fly habakran nagi lat thai kebor bah persingan loong bawa lada ka parti ke syara magani election shiteng semoy dak bakop ru bah election jong name arjar fly kihe jong ka parti UDP bah NPP kinha bentri berba alagi jong consensi bat kinam don por balle kumagilale hakani ke election shiteng semoy ya boleh kita ngursan juga kongres parti nak kementaka mau pelang raja bola barka mau ring keneng kemudian ya aku boleh gini ki bala job akan dika election maka diga mandate jung pai ba kawin nak lang juga namanya tang surung biang kongres ngatrai laban bun giban mudur bangan no mensim ngatrai dengan itu ipi bangan no mensim kai ka daun mara atli faktor nombor faktor ko bawi kong amprin kani by election ngatrai bisu tu abang by election mo the whole government are with these three candidates but abang ba ka sorkar berapa we kadan bagi lain di candidates ngatrai bisu tu how much money they are pumping for the three candidates kawai kalong ba in spite hapora javala iba asyhal dishira yo anyo hajar bot yiram tangka kena ispa bot hangni mau pulang u ba lamprang bla yo san hajar bot tam yiram tang sama hajar bot te hamnu ngin no mensip nalor ba kila mi MDC kongres banile persya ya official candidate juga kongres nalor ba pom huge amount of money still we lost only by 1900 by 1800 ngasong kamdi bagi rem giram haka by election ring job haka normal election nomor haka normal election ban salong pitrai ba met ba undon por ban le chikiwai yo rem yelede pitrai kondar un mare ikiwai ban yo rem yelede habya defender lade yelede am telada hapo mau plang ira don khnailar but kabut bang jongo gres hapo Morgan itu khatar hajar butam kabut bang kongres. Hapo raja belagiran maksimum more than 10,000. 9,000. 90. Em juga junita kabut bang kongres. Dia kumungin bangin rem. Haga bekut in hab dan defensif ele. To ngai jangan ba ndai bagi kongres kinmi ban join bagi parti. Hendai kiwai parti kin join ban ni bagi ibut bang. Kiwi parti dan bukan, UDP apa, Raja Bala minus asyhal di syarat dan bukan, tengah iba, kiwi parti dan bukan, ni dan kebut bang kebagian, ki aspiran kita bandi, kita tidak sekali bandi nak parti jungi ban patch kiwi parti, tendai ki nongkar syam kita biang, tada masuk ba ngimrem hakani ka election ngiram haka mo ke electoral bahkan jadi berkajing tami kebut hendai tapi pai bah nalor ba glami MDC kongres balik persya ya parti nalor ba huge amount la spend nak jogi still nirang survive kumtu giman ba tengah try ngimram ajar apply par ngirong very confidence tendri haji ini bekerja kami supoi kadang ini ya kapor nak benta pengin strategis bangi kong ampurin kumnuban perkan nak benta kena bagi make sure ban wana ka borga ajar kuat hadu mentahi ki major faktor jungi dan r kawai ka jingi no jungi MDC jongi nong yam kongres aku mamorin kedeng banila persya ka ya parti ka baar kalau ka pisah kita jadi main faktor amar ni kotong rupi amor kedeng umak mereka pekba di omba ka bila se kator lo harta kawai ka putaru ba kator lo harta kalau kan ini nomor bagi pai ba mentah kelas start kinom pek thang na jing keren ku kin pek lang ya ka jing la tu ba hingar nginom la ban ong yu ba umla ka ban contribute nam ta ka imlang ka salang after the pikir kli bahas kita than orang keneng kita than purian so many thing la le nam ta ki pai ba tanda masuk bata ka dari faktor hin ka main faktor hamni ka di baik tanah ka dau ba ki mi ki bayar persya ke parti ke ba kalau ka pasti bisa ka bun palat